Hi guys, welcome to Easy on It with Sithole. Today I have my brother here. He will introduce himself. Who is he? What does he do for living and stuff? Master, please introduce yourself. Chauke literally. Yeah. One was Mina Channel. Okay. Mara, in some of what I just said, Councillor. Okay. No, it's a good thing. Thank you for that info. Please tell me when and where did you join, or maybe when were you introduced into politics? Yeah, I think I fell in love with politics when I was at high school. You know, people don't see what people think, people don't see history. So, someone also landelela this history I do this one lawyer. I will let you have account capital pesotic have don't see what European history, South African history, then South African history. So Kumuya Guruma Gotana of Shangana Makatawa, Bahangri Lamanga Samavati Saguchi, and Loma Mapupo. So Logonara High School, Gunam to the Su, Kumuyan Abaku. This guy had to Katani Gam Kamara. I could be told to let them I don't touch Puquasha Gam Gamen of May. Say he got all check much with the school. So I'm correct information, short politic and unique. There's a Roman. Because I thought as one of we are in your catch it feelings of to sack the and then I spoke watching when the nice to look as I am prepared to die. Sha Kuruma Nelson Mandela, Robari, put this way, when they said, we watch for. So this is like a and just in the office as a name. This is like a history, Yama Africa song. The Janga Korea and Nisho Hosha, the one can participate, Makataku, get like a sort of political, even though I think that fashion in a sort of political lawyer. But then, you know, I like a Mingakuna, I got in the way to get an Shimokosha Shark. Yeah, Shimoki. Makagulo wants to go to Makamanga. I was very close in all of the times. So, I should take a young one who introduce a Vandala ANC. Marakovi Navana Komaribon was Singula has a Carwalo, if you recall. Give Langutingo put the Magatawan Magaminga, Tisana Nakuku Mazamos because Van Nava Shakarakamina. Even when I could go back to this chairman. Yeah. Lava, a Volabuinga Kanakan, a one who Anga Kola ANC, a current ANC, and a Chagalawa. So you see, a Guamanakam Gangalinga Gona, one year Shakalina, the Kurangele. I could not love make about attached in a political car, one attached on another political car. So Mara, Vakatiku, Avalanderella, Lesumo Avatala, so many will can have Landerella and the ANC. So, the Carluia, the Kohari School, when anyway, the future person in Cossas, a Amala Northeast. And then, Schooling, you mean while you are still in high school? High school. Yeah. So, Ebikusuka Kolan Kubana. Cargo the political thing as Sangula Kunandia, Kolinaka 1993. It has to look at Korean, said the Makata agency, Seattle, Queen Tapi, Ma.
in 1993 loko se swi kha swi endliwa hi ndlela yaleyo a mi swi tsundzuka ku karhi sa ku prepare timhaka ta nhlavuko so ku ku va na vakulukumba van'wanyana va ku MT Chavani ku va na Swivambu hi nga va hlayanyana lava va ri kona hala kwala ka Joseph I think ku ri na the late Matsilele vanhu vo tala va tekela enhlokweni ku va ri xilo xa ANC mara matimu ya ANC ma kombeta ku va a va ri timembara ta ANC na va tatana Derek Mkhombe va ve swirho swa ANC halawani ni nga hlaya na va tatana Daniel Mawasa va ri swirho swa ANC so hina a hi ri lava va ku landzelela hi karhi hi dyondza kusuka ka lavakulukumba so hi se kwala ku fambeni hi ve na nkateko wa ku rhukutiwa hi wela ka ANC Youth League hi nkarhi wa kona loko ku kha ku va na mfumo wo sungula hi 1994 ku va na leswiya a va ku i ti-TLC halawani ka hina a ku tirhaka ku hi lexi ndlivumbu xinghwezi TLC Transitional Local Councils makhasara mo sungula ma vuya ma meka sure ku ma nghenisa vantshwa ngopfu ka migingiriko ya tipolotiki ku loko ma kha ma rhangela a ma swi tiva sa lava a va ri na xivono xa ku leswi hi swi endlaku a hi vun'anga a hi la ku hlahluva hi ri hexe hi la ku meka sure ku hi transfera vutivi na le ka lava va nga vantshwa ku loko siku rin'wana hi karhala va ta teka xinhongana va yisa mahlweni so they played a very important role na ku tiyisisa ka ku a va civi nchumu ka leswi swi endliwaka hinkwaswo so remember the ANC Youth League since 1994 and then loko hi ya hi ta area leyi hala ka hina ka muganga wa ka Joseph hi na matimu ma ku hi supporting ANC a ku ri na va kokwani Ngamula Maponjwana kokwani Ngamula Maponjwana a va ri member ya ANC leyi yi nga ignoriwa for nkarhi wo leha a hi swi teka ku nkarhi wun'wana mukhalabye loko a vuya a vulavula hi MK o ti vulavulela mhaka ku u rhandza swilo munhu loyi maybe a nga ti kulela mara a ku nga ri swona kokwani Ngamula Maponjwana na ndzi ta swi kuma loko se ku ri late a ku ri member ya MK and a member of the ANC a die-hard supporter of the ANC and yena ya swi kuma hi mhaka ku va siku rin'wana ni ri hala a Venda hala loko ni fika ni ku ni Chauke kulukumba un'wana a ku ka mina ku na kulukumba un'wana ku ngo i Chauke mukhalabyenyana na yena a ku a hi ri swin'we ka MK ivi a ku kulukumba lowu a hi n'wi vitana Bindo Tax swin'wana swi mbala na sweswo so ni vutisa ku a ku ri yini sweswo ku misa loko a ri na matimu ma ku tiva vanhu vo hlaya va ANC lava nga suka hala South Africa va tsutsumela Mozambique va ya Angola va ya kun'wanyana so loko ku va na un'wana a lova a swi tiva ku mani u lovele kwihi mani u kumeka kwihi mani u kumeka kwihi so a hi ri na vanhu lava va tiva laha eka tiko leri mara loko u tshame na vona nkarhi wun'wana va ta ku hlamusela ku vona va tiva Mozambique mhaka yini va tiva Angola mhaka yini swo taniya so you can tell ku vi na vanhu vo hlaya mara mina hi nexe ni landzelele mikondo ya tinghwazi Okay, since you joined ANC from Youth League, right? Since 1994, and then since then you've been in politics in and out. I'm saying in and out because I still remember there were some times where you were running your own thing and stuff. Oh, well, there's a business and I'm applying. Yes. Oh, no, the Magata ANC I find na religion. Kuloko ujoina ANC fanele ngonganje. Ani ngibona hala ka religion loko u chati ngoma va ngela ku tirhisa un'wana wa mali tingomeni khome bibele. Na loko u nghena kereke siku rin'wanyana ngeti na majomani nghena kerekeni kaloku haleluya hozana weta na xitimba ku tlangisa. So
loko ni kha ni endla bindzu ra mapulani yeah, very. Guys, this guy is very, very, very good. So, especially when it comes to anything to do with like timber, eh? Yeah, it's not so far as yeah. So ANC I encourage lava va kota ku kuya exikolweni na va va dyondzela mitirho van'wana va kota ku dyondzela swa ku hambanahambana so na a hi langeni van'wanyana va hi ku ri no minkarhi leyi yi taka loko swo tshuka swo endleka hi fanekele hi owna ikhonomi ya hina hikuva hi na mabindzu ma hina hi va vathori hi ku tisa ku cinca emugangeni eka hina se you see hi nkarhi nyana lowuya hi ringetile hi va na tikhasitamende ta ku hambanahambana mana a hi ri xilo xa ANC that's why ANC ya pfumela ku endla leswi ku kha u ina so u van'wamabindzu loko va ku na xangetani ANC hambi wa miliyone loko u samoniwa hi ANC wa tsongahata loko ku ri member ya yona branch leyi ni nga register ka yona yi na hlengeletano fanekele ni ya yingisela handle ka ku yingisela ntsena u fanele u ta contributor so hi loni nga vula ni nga tipfinyingi ku vandla ra ANC university na ku dyondzisa swo tala na tipolicy na swa ku hambanahambana that's why minkarhi wa ku hambanahambana nkarhi wun'wana ku fana loko ka ku va ti-political education u kuma ku vutivi lebyi a faneleke u byi hakelela mali u byi hakeleli mhaka ku swirho swa ANC leswi nga na ntokoto swi ta laya fika swi ku dyondzisa so mina ni huma ni endla tiwotoropo ni endla makheji and hi mhaka ku ANC a ni yi rhandzela ni swi twisa ku why ni xilo xa ANC loko va ku kuyiwa kwihi ka ANC nkarhi wun'wana swi lava mali ximana xitsongo xa xi kuma bindweni a hi layicha na van'wana ku attend meeting naswona so from your own pocket kaya huma ka mhaka business ya n'wina okay na hambi loko u nga ri n'wamabindzu vanhu vo tala va rhandzaka ANC hambi ximala xin'wana xa xi kumaka hambi a yo nyiki loko va ku na hlengeletano ya ANC u ta ku ndza khandziya yona ya hlengeletano a ni phela laha South Africa hi to civa ni ku na swinharhu leswi swi khomaka number 1 ku vulavuriwa i ANC Kaizer Chiefs na ZCC a ni swi na vanhu vo tala yeah so it's not following swi na ti-followers to hlaya so mi fanekele mi swi teke enhlokweni ku loko u rhandza xilo hambiloko nkarhi wun'wanyana ko endleka yina yini peni wa hetelela swa ku wa u investa ka xona yeah that is very true okay just to fast forward things because guys he's still busy guys I just hijacked him he's a very very busy man and then when did you become a councillor and then how did you feel when you were elected since 1994 you're busy following ANC from the get-go and even I can't say from 1994 since we were still in high school yeah I remember so, when they never share courses in the Sithole and you must remember we got all the way back then I tell ku shaka shaka courses na ANC you so I remember that courses I subscribe I got the ideas and ideologies of the ANC now loko mi ndza va mukhanselara swi ve hi ndlela leyiwani tiko leri ra ka Joseph a ri na timembara to tala ta ANC leti a ti nga tsutsumeli ku lava ti-positions na mina a ni ri wun'wanyana wa vona eka loko a ha ri ward 1 leyi a yi rhangeriwa hi va comrade Peter Shirley eka loko mina ni ri deputy chairperson ku ri comrade Chauke so le ka mina a yi katsa muganga ka mina Joseph a yi teka na yin'wana so loko ku sungula timhaka ta ku vanhu va mukhanselara hi laha vanhu va ka hina lava hala ka Malamulele va nga twaka ku korhokela a byi ti ngopfu hala ka sayiti ra ka Malamulele ya ngopfu ka sayiti ra hala va sungula ku endla titoyitoyi va kombeta ku ri a hi tsakisiwi leswi ti va fambisaka swona so mara ni ku hala ka ANC va ri ANC is the leader of the society loko vanhu va rila va tele ku tsutsuma yingisela ku va ri layini so yini na hina hi fika hi wisa ku what is the problem va ku no n'wina hambomi swilo swa ANC mara nga ku timhaka ta vukorhokeri a ti le ku fambeni swona waswa se loko ti nga fambi swona hi kombe ku n'wina mi nga varhangeri va vandla leswi fumaka mi hi gayida ku hi yisa ku yini
so hi teka xirilo kha swi yisa ku ri mfanele ku swi ya kona that's loko ku ve na switaraka va twa rito leri ra ku na shutdown ro sungula va twa ku na shutdown va ku matsundzuka former president va ze va ku a va swi rhandzi ku ri vanhu va endla xitereka ivi va xi twa ku i shutdown loko va endla xitereka vanhu va vuli ku va endla xitereka and so on so ku vuya ku tlhatlhiwa mindilekano swi famba kahle ku yisiwa ti-applications ku vi na vanhu lava nga hoxa xandla swinene ka ku tsala mpfapfarhuto lowu a wu ri xikombelo xa ku kombela masipala lowu languteka ku wu ri masipala wa hala ka sayiti no ni nge vuli ku wa ka Malamulele hina a hi lava masipala lowu nga ta faneke ku khethara ti-area leti hala ka hina hi mhaka ya service delivery a hi nga na masipala wa Machangani ko va na vanhu va nga swi hlamusetela ya ku hambanahambana so hi mhaka ku na managership xa ANC ni boheke ku ya la vanhu va kona ivi hi yingisela hi twanana ku hi ta faneke hi joyina leswi vaakatiko va nga le ku swi vuleni but on the other hand loko wo tshika xitimela xi suka xi famba xi nga ri na murhangeri the likelihood ku loko xi layixe vakhandziyi vo tala xi ya fika lexi yaku kona ku ri hava va leti so hi nghenela ndzeni hi kota ku va kombeta ku hayi ndlela ya koho ya kahle hi leswi na leswi so indeed hi ta fikelela so hi August 2016 loko se mindilekano yi tshamisekile vaakatiko lava va nga hi vona ingaku hi rhangelini ka swivandla swa ANC mara kha hi nga endle ti-position ku va vo va ngete mara this time a hi kombe ku mukhanselara wun'wanyana a huma hala ka sayiti ra hala ka Joseph mara a ku vula ku wa Joseph hi mhaka ya ku vula ku accommodate wa mhaka ya geographical spread nkarhi wun'wanyana va hi vona kha hi endla ti-meeting na vona maybe a va vona enga kombisa nyimbo wun'wana na yona nyana na capacity because hala ka ANC a wu ti vitana u va mukhanselara u vitaniwa hi vanhu va fanele va mukhanselara so since 2016 yeah we mukhanselara since 2016 tlhela ni va na nkateko wa ku loko ku sunguriwa masipala lowuwani eka nkarhi wa kona wu vitaniwa leave 3 for 5 va nga se thyiwa vito ivi se ku va na nkarhi wu nga thyiwa vito wa ku masipala wa polisi Chavani so mina ni tlhela ni va na nkateko ka makhanselara lama ni nghena eka lowu vandla ra ANC loko ri languta ri ku engaku wena wa fita ku va xirho xa executive ya masipala ya Tarara so a ni ri xirho xa executive hi 2016 until 10 days ahead mara a ni rhangela department ya community services ka masipala so loko ku xirho xa executive ku membara ya mayoral committee swi vula ku nkarhi wun'wana na wun'wanyana loko meyara a tshuka a ku tsutsuma ya ni yimela kwihi tsutsuma yo n'wi khomela loko hayi meyara wa rhumele xipano mara swo vula nchumu swo vula ku loko principal va nga ku wani vula ku principal wa khomela va so membara yin'wana na yin'wana ka executive loko ku ri busy swinene because ka yina position ya umeyara yi busy ku hita peni va laveka hala na ene loko wo one ambo mo va tsemelela mo ku wexa nkulu wo ti n'wana va nga za va tlamakanya si va attend so va boya ku line va ku okay ka xilo leswi swi nga ko ka executive da rhumela mani na mani vanhu khomela ka okay and then space xa councillor kumbe position ya councillor yi va kona for how long before ku selectiwa another take a time 5 years take a time as a councillor so ndaka tshama mali ka vuyeriwa ndasuluka ku 2016 17 18 19 21 then se ku yiwa ka Hlawula ndasuluka ku 2021 ku vi na lava nkarhi wun'wana va nga vona ingaku swilo swa ku khanselara swi chipile va vuya va ta contest va contesta heri a va nga contest ANC se vanhu va rhandza ANC na mina loko no tale siku rin'wana fika ni ku no ambika than the ANC ta prove ka rukungu se vanhu va fika va ta va vota ANC ivi tlhela ku yela futhi and then when since you started as a
as a councillor, is you must approve or what? Okay, give me just 5 or 4 things that you did as a councillor. Oh, you know that time I can't remember I got to Joseph my problem in a Oh, as a councillor. So means I'm a rolam gangaina, I'm fanning some gangaina. Nashes, Nashes, every Kumakuna ya cash, cometa what I finally Gangaina. And I'm Gangaina, Gulang Mina. Oh, Gulangawaka, Waka, take over that. So, Barcelona, one of the standard. What has to vote about this name? What else I vote? Then I got the market America IEC, Africa, Baku, Shiling, and also vote in there. Say, as for me, the room is a number, you in the 5,000. I got what the oh, so it's not a local one. I like to say, what I say, what I tell you. Macaming as one, what I say, what I tell you. Now, Gamatia, I will say so much of 7,000. I is in the market board of Simola Gula. But figure out how I'm never telling you. Compare to when you want village for Salatin. Okay. So, Madaloga, the wall and the book, whenever the process that democracy, I just said go vote. So, I'm a little work about boycott and what to come about Namgaya 7 year what. So let me tell you the disadvantage. Okay. Disadvantage ya kona ekuloko mkasara angelako 711. Ifika 711 village. Ifika karumanya wako mwenye kashkombeso shati ndutara kwenye kashkombeso so. Mwenye kati ta 20. Ifana de divide mwenye 7. Mwenye kati ta divide mwenye 7 wako. Tingati ta kwe tingati ta kwe. So when you get the me figure number lay me now. Kuwakubam ganga mwana mwa ina pale lonya. So kuwana I'm saying oh kunjuwe yeah oh lokono kunjuwe ni kamle sana watine ndaban kanda kunala defend loko mo mas pala lo fuka usungula unle people will tell you wonders look loko mehala ka bubunge ni watamdlela kuwe mapato mohlai metsonela hala ka bo side ra ka ma honis mganga kwa kahle kahle se ina xindla swo ku ka masipala loko yi nyikiwa budget yeli nga yi hlamusela ku yi tsongo mara challenges ta koti ilanga mganga yo karhi ku aseswa yini hala lembele ta ku ta ku lembele la mo tlantela ku ta ku so ana striri yes kama kaya ku kundruwi lo mga Josefani mastiva ku tipat ya nga duma tsamaria ya na de khoto ero Elera pavement le kundruwi wait ku vena ku na khot like oh ani wena mfamba ngova meseza mesikuma kahle loko isungula ku vi na vanhu lava a va ri na ku navela ku fana na mina ku loko patu ri endliwa hi endla patu leri nga toloveleka ro suka laha wisani ri ta hi le Adolfo ri ya kwi ka Matiyana loko hi sungula migingiriko leyi hinkwayo masipala wu fika wu byeriwa hi lava va humesaka mali ya costa va ku no parliament ni endla ku a hi ra n'wina hi debate hi yona because phela mikarhi leri a ni lava ku endliwa hi mavoni loko ri ta hi la mina no famba 200 meters kusuka ka rona mara after careful consideration loko vanhu va ku nyika mali swi fanele swo vatswari va ku you know Sithole mi nyika mali famba mi ya lovola sati ivi mi ya lovola sati wo ka nga wa n'wina a nge le ku kakeni loko se mi vuya hi ma ta mu teka veri u ku hi n'wingi wa hina mi ku hawa handle ku katini ka baloyi
swi va vutisa ku swi ta njhani so na patu leri ri nghena kwala xikarhi ka switandi I patu ra province a hi ra masipala so mapatu ma masipala leswi masipala wu tirhisaka swona hi lama ma nga la ndzeni ka switandi ku jikajika wa the internal streets masipala masipala leri access ra province leri suka ku wisana ra jona ka matiko se ni munhu vhele ni pfuna na lava ngo to va kha va languta va yingisela leri ya mi ri tiva ku ri nga duma ku i patu ra Phunda Maria se ra national khale ri ra province loko ri servisiwa sweswi ri servisiwa hi lava national loko va humesa budget ya N1 ku la ku servisa va katsa na leri ra Phunda Maria se ni patu ra national so sweswo swi vula ku ri yini hina loko hi nyikiwa budget va ku leyi i municipal infrastructure grant va yi vitana MIG a mi teki mali ya MIG mi ya endla provincial infrastructure provincial ita dira na sweswo lava va province na va nyikiwa mali ya vona lava va national na va nyikiwa mali ya vona maswona se ivi na kwetlembetana kwana lava nga swi twisisi ku kahle mara hina se manjeni a ku ri khale hi ri kulweni na swona hi fika hi swi twisisa ku xiphiqo xikulu ka Joseph a hi ku jikajika ndzeni ka switandi I ku nghena no huma se mi ti-problem ta ka Joseph a no twa hi tona na ti-problem ta ka Matiya a ni twi hi tona ta ka Mengeza n'wana na ti-hefemula masiku loko mpfuka hamba ti-cost ta tona so tala ka Joseph na ka teko ku ndzi tiva ku endla pimo mahungu tshama kolo so ni swi tiva ku nkarhi wun'wanyana mathicara loko ma ku ya Adolf ma fika ma ku a hi nge swi koti ku ya Adolf Mika hi mhaka ya ku ku ni ngopfu pfula se a nga ripota second office ivi xikolo xi nga ri kona munhu loyi u na 3 days xikolo a xi kona for 3 days vana va sale ndzhaku so hi kha hi burisana then mera loyi a nga vutamisale loko public mos a yingisela ku no xiphiqo lexi mi xi hlamuselaka leswaku xi serious ngopfu hi fanekele tanihi masipala hi prioritize dyondzo ya vana va hina hi vo future so a hi teni na ndlela ya ku leswi ndlisa ku yini ku ngheniwa ka Joseph patu leri tlheri ta hi le xikolweni tlheri huma ri connecta Matiyani because na vanhu va ka Matiyani na va lava ku ta xikolweni so hi vuya hi fika ka community hi hlamusela ku leswi a hi swi planisiwa swa ku patu ri ta ta laha swi nge endlisi swona vinyi va mali va hlamusele leswi na leswi maswona so community yi ku hayi a swi na mhaka ku ri ximanga xo basa kumbe xo tima as long as xi khoma kona so va ku a ri tila ri nga ta hi kona as long as hi kota ku huma no nghena maswona van'wani va tereka va ya hala na hala na swona kwala ka ku tereka ka kona kuma ku blokiwa na maribye lexi nga ni vava ngopfu nkarhi wun'wanyana ni nga tlhela ni tsundzuxa na vaakatiko ku loko ku terekiwa a mi tereki swin'wana ku nga ri na vutihlamuleri because lexi nga ni vava ngopfu eka rinyangwa wa strike a ku bolokoteriwa mapatu ku nga ngheni nchumu se mi ni koti ku vuya hi hala maveleyi ku fika ni ngeka ni tlela loko na ha tlele u ta kota ku hunguta n'wana wun'wanyana ni nge vuli ku aka mani ku va protect a fika ku na problem hi fonele ambulance mana mina va pfukangi se ambulance yi fike yi ma wisana le xikoterini ve ri se a hi kombe ku n'wina mi endla ti-mains ta ku heleketela se mini loko ni huma ni xitori xa xi twa xi na nkoka mina hi nexe ni u biha mihlovo bile mi bihangi se na swi lava ku n'wi pfuna mana ni n'wi vutisa ku se mina u heta swi endlisa ku yini ku susa maribye lama ku i nga ma veketeli na tichomi ta wena hi kota ku yisa mhani le ka ambulance swi tiki ngopfu se ni yo tlhela ni tlhele ndlwini wa swo swi highly possible ni khongela Xikwembu ku loko swi kota ku va hlayisa until ri rixa ambulance se i tlherile ena ku ri hava ku ta huma mahlori ku ri ambulance ya hayi ta va tekela ni ambulance yi hayi siku leri emadorobeni ku nkarhi wun'wani kuma ku na ti-helicopter va ta teka muvabyi loko swi ri swa emergency so hikwalaya na yena luya na van'wana va vuyi va dyondza ku swilo leswiwani swa ku ndliwa na timing hi mhaka ku hikwatini a hikwati hi pfala switarata kumbe hi celecela switarata kumbe hi faya xikolo mindzuku mfumo wu ta tlhela vula ku a wu tirhangi nchumu ku ri ku hina hi nga hisi swa hikwata hi ku ndla yini hi ku pfunana ku
tsale mapapila matele hi tlhelisa ku etofisi ni ya nga tlheli va hlamusela xiphiqo lexi serious so ya a ni hlamula xo tsundzuxa ku zi ku vona swi taleka mara at the end ku vi na lava va nge te wena mukhanselara wa hi tikisela se swa bya endla yini hi ku yisa a khoto va hlenga timali va twanana ku a yena a khoto va yisa masipala a khoto okay masipala wa khorisa wena 22 ta December n'waxeni wa lembe leri nga last year 2022 so loko va wisa mina ni ku va fethu mara wa hi nga hlengi mali hi xavela vana va xikolo uniform because maybe ni twisa ku tikule na challenges to hlaya and loko hi hlanga mali hi yisa masipala khoto hi hlanga mali hi nga ri ku na yona maswa so va fiki va luza loko va luza epaturi ya mahlweni mhaka ku hina hi yise vumbhoni hinkwabyo byo kombeta ku hi khosa vana vhele a vele ku yeni exikolweni na ku ri vaakatiko va kule se ku hambana ka kona a ku ri ku lava vo ngo a va ri la patwela tayile i vaakatiko va ka Joseph mara va kumeka xilungwini se a va swi tivi ku hi botlomela ku fika kwihi se vo vuya ti-problem ta ka Joseph vo ti vhakachela hi tiholideyi hina hi tshama na tona masiku hinkwawo so a swi boha ku va nga swi twisisi ku fana n'winyi wa le kaya a swi boha ku va swi vona hi tindlela ta ku hambanahambana mara ku heteleleni ku paturile ku ndluweni and I'm happy ku vula ku sweswi ri le ka 60 something percent ku le ku pheviweni ku na vatirhi va nga thoriwa I think loko ni nga hoxisi ndlini ku ri na 102 ya vatirhi va nga thoriwa ku huma ka Mingazini wun'wana Joseph Alamatiya na ti-subcontractors laha tikweni a va ti endle hi ntomiko loko ku va swi vidzini va byi ku rejistara tikhampani lava va nga swi yingisela va rejistara va teke ti-subcontractors va le ku tirheni ene vana va le ku xikumeni xikuma u nga nga swi tivi ku va xi kumisa ku yini because leswi a swi lava vona mukontraktara okay another thing loko mara mukazamini wo tsaku mindleni n'wina loko mi vuya swona ku na layiti hi nga yi dzima laya a xi kahle yes I was going there ku ri ti-light ti tisiwe hi masipala kumbe na tona i national yi famba ku yi kha yi phaka letiya ya masipala so tiko wa hina masipala i Apollo light ne wa hina masipala wu bombi hi swona leswiya wu nghenise tiwati hinkwato sweswi phela a wu swi lava masipala loko wu nghenisa tilayiti leta titele hi muganga mara u va na problem ya ku bili ya tilayiti letiya yi fika yi na ka vo 5,000 okay se loko wo nghenisa tivillage hinkwato swi tola ku 5,000 multiplied by 192 mali yo hlaya so hi mhaka ku hi rhangeriwa hi vanhu lava va nga na swivono na ku hleketa ku mindzuku swi ta fambisa ku yini va ku a endleni ti-solar light ku hisa ngopfu la Limpopo so hi business sweswi ka Matiyana ku nghene ti-street lights a new stand liya vo ngo le ngodini ngotini ile ya nyuwani va ngo le ka Matiyana ende n'we miri hi le kwini miri la ku tshama ku vaakatiko okay alright tshama vaakatiko va le wa 32 timhaka ta mindlilikani hi mina ti lava vuhosi letiya hina hi rifumo yela ku nga tshama ku vaakatiko and then mhaka ya patu leri ri kulukumba leri ri endliwaku hi national not lera ra masipala ani ku na ra masipala ku na ra province I mean so sweswo ni voni ku ri na mabridge lama ma nga xediliwa leni lama mabridge mapatu leri nga kona ri nge le ku ndluweni leri ra masipala hambi vona quality mi hleketa ku swa leyi a kona riva leyi mabridge lamaya ntirho wa wona i ku teka mati ka tindhawu leti nga na mati nga nyika xikombiso kusuka kun'wana lava ngo le matlheveni ma ka Julius ku na mati mo tala wa matampa laya sweswi yini swinene pfula mara loko moya mi nge ma kumi mati ku na tiphayiphi leti nga cheriwa laha hansi ti tsonga mati lama ti ma yisa kun'wanyana so tiphayiphi letiya ti fanekele ti inaniwa tinaha se patu ra ti-bridge ta patu leri ra college xa vanhu no way so ni ngo close to 4 or 5 things
songs lava you already came up with it kore miss Ashivin ka mhaka ya cancel na problem ya network la kaya ingalungiswa njani kumbe ku shota yini ku ri yi va yi lunghisiwe. Yeah, you know, so there's in love, and in love, and I'm going to love, so there's in love. Okay. Logo is Sungola, Magaya, network. So, I'm going to go in a group of my own, walk up that. Mamma, they were both kids, one might get up that. Make him that. Yeah, so they can be. Yeah, when you know, like a social development group, but when that group goes name. Okay. Logo, my name, I'm Casella, always get a gun for name, like when fun. Yes, also wish I lane wanted to know, I could now say, well, Angela, when I was saying, and we made a good come back away, track a form of a logo, go possible away. Say, I could not problem, I need to work for them, collapse, and back almost of men go make a lot of it. And go make a gear, say that we are. Aku mana mengavile, tak pernah kan aku kumpulannya, mana nero terkapot aku. So kasi before kumpulan itu saya aku nanti kostur sahaja kamu boleh kota aku. In fact, all the service providers punya tu agak ikut ya. Saya punya nasi dari si nama akatiku. Agasti, mana mau apa sih? Aku fanamin. Anesti banyana no kan ngabula bukisona magwani karuma no kuna taleta yo tlanga cricket ka jose ta tlanga na mama se menano ste boko maendeleo ya kuma the area no ufana ke tera tinga na mali fana ke tikui se boko mbale antanganisa na be wale ka bota ko be ban fone isembula ko ra sa ako no maendeleo mako no ma takombela yin'wanyana ya service providers leti nga kona ka Vodacom yi sendela vuhosi email se yi sendiwa email yi sendiwa na ta visita hosi xilungwana ka mbe vanhu rhumela ku na vanhu va ti area no vuya ni awe nga kwana la ku yitirhisa so hi fiki la department leyi va ngo rural development yi ngo loko ku nghena area na hi fanekele hi pfuna hi ku endla leswaku hi ti resolutions ta community hala ku ya hala ka yi community yin'wana na yin'wana leyi ku dzimiwaka area ni fanele yi kuma 7,000 rand hi n'hweti. Okay. So ku na kwetlembetana mali leyi fanele hakeriwa ka tribal se hina hi ku tribal ya hina ka benefit phela u si fanele twisisi mara milawu ya mfumo yi yi fanele yi benefita ti villages. Se ku vana van'wana va nga fika va swi wela xihehla va fika va ku no luya se u dalela vuhosi mali yi fanele ya tribal ivi vitana mfumo u fika u hlamusela loko u hlamusela va ku se va swi twisisa hina na ti-meeting va nghenelela va endla ku va na pfilungano exikarhi ka hina na vuhosi hi hlangana na vuhosi hi vulavurisana hi kombeta ku hinkwenu hi lava area na network na mali loko yi ta a yi tikameni yi ya ka community yi tla yi ku hina na problem loko mali ya yi nghena hi mhaka hina hansi loko hi mfumo ya hosi ta tlhela xiphemu xo karhi hi nyika ku hosi mara leyi yin'wana yi tla yi pfuna ku tikweni naswona so ku hina ku tlembetana until loko se hi ya pfumelelana lava va service providers xuma xa vona va xi teki va xi yisa ka tivillage tin'wana leti nga na ku tlembetana tasana xitsundzuxo xa ngopfu so wele mara sweswi hi le ku tirhisaneni kahle ku na van'wana va nga tlhela va hi fonela va kombeta ku hi fanele hi zama mhaka ya network mahlweni. Mina phela mhaka area yi no va ku hita phela ku na ku fonela ka wadi ya Councillor ra hlungwana laha mi swi tivaka ku ri hi laha network yi nga kahle sweswi a ku ri na covid va ku na ti-visual meeting a ni tshama khoma visual meeting ni ri ka Joseph lumela ka tiwadi ta van'wana na vona na network zamani tindlela hinkwato ku ri yi lunghisa na mhaka ni yi lava ku hina na swakudya area sintsavisa swona ri fonini ni yi lava ku hina na be vanhu vo ka va nga swi tivi yi lavani ku hina nona mita so mi nga ku yini ka vana lava vatsongo lava va nga hindzisa 18 years va nga ri ku registereni ku vota va nga ri ku busy nchumu loko swi ta ka timhaka ta ti-politics? You know,
Mon ngani vula ku ri ku tsarisa ku vota sungula ka malembe makume 16. 16. Oh, okay. Vandle ku loko wo kumeka u tsarisa u na 16 sweswi va swi tiva nkarhi wun'wanyana ndaka malembe mambirhi ta va khume 18. A ni sweswi ya ka national elections ku ta va ku ri na local government elections, so u ta va u ri covered, u ta va tsarisini eka holoya. Mara ni nga vula ka vona ku ri ku tsarisa ku vota hambi u zonda heri, hambi u zonda kokwana wa Mahinga, hambi u zonda Ndavezini, hambi u zonda mani, a wu fanelangi u nga swi endli hi mhaka ya ku ri u zonda vanhu valava. U fanele u swi endla hi mhaka ku Afrika-Dzonga, and u fanele u swi endla hi mhaka ya ku hala ya ka national treasure loko va lava ku a va xuma ku na xinawana xin'wana ku ngo i DORA, a Division of Revenue Act. Loko va hlayela nambara ya vanhu lava nga le college chavani va xi tirhisa ku vula ku vanhu lava ringanele ku nyikiwa bando wa so. Oh, hi ku ya hi vanhu lava nga register. Na le ku register na population, so hi nga tlhela hi vulavula na vanhu ku loko va tala va statistics va famba va hlaya va ku hita ku tsariseni mi nga humi mi tsutsuma a hi milano vona. Mi va mi kha mi titula xikun'wana mi kha mi nga swi voni mi ri mo tikhanya mara mi kha mi khanya n'wina, mi khanya van'wanyana kha mi khanya n'wina. So you see swi na nkoka. So vantshwa hinkwavo a swi laveki ku u hanya u nga tivi nchumu u kuma ni nghenelela tipolotiki. Loko u za ku a ni nghenelela tipolotiki u va tisele ka tipolotiki because u zonde tipolotiki wo va ka rin'wanyana vandla leri ri nga thwangiki ku vita wa swona. Se a swi fani ngopfu na hala ka religion wa ku munhu a nga dzahi, a nga nwi, a nga ngheni kereke, u pfuka mona nampundzu a hlamba a tshama. I va n'wi u pfumela ka yini, a nga vuli ri mani ngheni kereke a nge endli swa tingoma swo taniya. And then ku va ku ri na nkarhi wun'wana vanhu van'wanyana va hleketa nga ku leswa tingoma loko u endla swa tingoma a wu pfumeli ka Xikwembu. You know we're misled. I know. We're misled. Vanhu vo hlaya lava nga tshama hlangana na vona tin'anga va ta ku byela ku mimirhi leyi byela ku ya Xikwembu. So mara swa kumeka ku ku na munhu a ngo mani weli hela a nga tsarisangi ku vota, a nga ngheneli xin'wana swa tipolotiki, xin'wana na xin'wana lexi endliwaka u ri yena nga swi mara u ta n'wi twa kha ku mfumo lowu wa ANC wu na corruption. Wu endle yini u tsandzeka no vula na xiximo ma swi vona. So ANC yi nge vuli ku yi na corruption, mu rhandza ta ku vula ku yi endle yini. Van'wana va ku supportiwa ku va nga va tlanga ANC mara ku sukusela ku ri endliwile ni ri tumbuluxe swo hlaya laha Afrika-Dzonga wa hotspotiwa. So mara hambi loko u hotspotiwa tidata ta hela ti nga hotspotiwa hi tona u ti tlhela ka reality u swi twisisa ku hayi lamawani u fanekele mavandla laman'wana ma tipolotiki ma vona mara lava ANC lava va na record ya ku va huma kwihi naswona. So vantshwa hinkwavo mi ni nga va encourage ku a va tsarisa ku vota va nghenela ka timhaka ta community. Loko hi endla tihlengeletano a va ti va ta na ti-ideas, you know, hambi swi ri swa bolo phela swi swa community, hambi swi ri switokofela swi swa community. U fanele munhu un'wana na un'wana nga na ntokoto wa swa bolo a ta fika tshama ka ANC a vula ku we can also mobilize people hi ku vitana ti-tournament. Hi nga mobilize vanhu hi ku hi vitana lava switokofela ku mi xi tlangela ku hi la ku ta tsarisa vanhu va hina va joyina. And recently hi kumbe ku sweswi ku nga le ku tsarisiweni ka ku vota vanhu va kha va ku hayi vanhu va ha yi lava ANC leswi ku hemba. Loko swi ku nga ka hi jikajika ku tsarisa ku vota vanhu a va ku ka mukhasela va nga hi tsarise ku vota ntsena ANC va mi nga joyinisi. Se mi ni kuma hi rhandzaka va ku tlula na swakudya so u vhe u swi vona ku leswiya vanhu va nga mi swi titiva se va sungula ku swi twisisa ku swi ya kwini. Okay, loko hi ta ka timhaka ta ti-party, there's like a lot of parties loko hi fika ka ballot and stuff. Me hi ku this year in fact because it's January, this year me twa ngari mi nga wina hi ti-percentage tingani. A ni nge swi koti ku vula ti-percent ni ti-game straight mara ni nga vula ku hi mhaka ti-challenges leti nga koka ANC na leswi ANC yi nge ku tirhiseni xiswona sweswo hi mhaka ku un'wana na un'wanyana loko a pfuka a twa nga ku na ximalana a vula ku rejistara vanhu. Exactly, yes. Mara swi endle ku swilo swa ANC na leswiya swin'wana a swi tshame hansi ku a nge voti na khulumetela hi xitalo na vanhu lava nkarhi wun'wana va nga le Tshwane lava va nga tshama va lava ku vota hi nkarhi lowuya va nga tshuka va kwatela ku
complex potla abangenisiwangi kokwana Jacob Zuma the former president balale kungena complete crocodiles and the most nakhulumele exitalo na vona va ku no sweswi hi mhaka ku se ku sungula swivandlavandla swin'wana swo ka swi nga koti na ku hlaya mavito. We are going to make sure we vote for the ANC, and I'm very much certain ku loko ANC yo tirha kahle na 60% yi ta yi kuma ka national election regardless of swivandlavandla leswi sunguriwaka swin'wana na swin'wana swo ka hi nga swi tivi. Tata ku na va Mvuva party ku va na leswiwani ku va na leswi vanhu va na mali vo tsatsa ku vona. You know, there's something I want to teach people here. Kusukusela ku sungula swa politiki la Afrika-Dzonga ku ri na national party. National party yi vone yi nga ku ri loko yi trade hi vito ra national party yi ta tshama yi kha yi referiwa tanihi mfumo lowa wa xihlawuhlawu yi vuya hi xivandla xin'wanyana ku ngo i DA xi lo hotlo na vanhu va nhlonge yo basa. So mara na ta n'wi xuvutisa leswi n'wi n'wi mi tshama mi twa ku DA yi hambanile yi tsemekile xikarhi yi foma vandla rin'wanyana. A ndzi tshama ndzi lexi ni xi twaku na xona i nga ri xa hata xi ri na moya lowuya wa xihlawuhlawu ku na xivulavulo i freedom plus or something xi rhangeriwa ku hi va ri mani boneriwani ku na misenyo ndzi na swi tiva mana na swi twa ku va hi swona kokwani loko ku feva vandla ra ANC nkarhi wun'wanyana swin'wana na swin'wana leswi vuriwa ku ri kun'wana you don't even bother yourself the documents. Mina loko ni nga hlayi bibele ni hlaya ti-documents ta ANC loko no tsandzeka ku dlaya swin'wanyana to yimbelela. That's how much you love ANC. Loko ni nga ku ri a ku na so swivandlavandla leswi mara leswi ni nga n'wi vutisa swona a ni ta n'wi kombeta ku ri nhlonge ya lava vo basa a yi lo tsaka ngopfu loko mfumo wu vuye ka vanhu vantima ene yi na xuma hi nga swi tivi ne va na xuma they've got money they just make sure ku ri any newly established party it will be taken care of. They will fund it. Just to fund it just to divide the number of supporters of the ANC. But the DA will remain the same. So, so the share and what I know about the Catholic ni so wala no kuri. Loko yi nyikiwa mfumo a hi won't was set up yako. But I feel like ka and was on the local constitution at the going to a better it actually was a 2/3 majority. So the way that it was a 2/3 majority, now we need Cafe, Carlo, and the one and the win, every war was passed one of them. But I was not Montana Parliament, and I could see the Magachi and the was about the mistake to fly. So I'll make a show about that one. I want to go somewhere. I should complain. I'm going to go over my own, but the week. I'll make a show over the show. I think I'm going to go to the member of the ANC. But I'm glad because a lot of people are starting to see it. No, we must defend this revolutionary movement. If I make a show, ANC have divided, now. And la kula la ila banga kwata banga sungula na mitu abalava ya banga sungula sisi ngazi vula wona tapela na bolo kufika na mzee mara ANC ita win the elections. Okay, just that I don't have my PC today. Everyone knows korlo kunaenda the interview kumekandera na laptop so kunga sisa so the technician not the electronics and stuff so anina chumlo yani tsatsa ku kaona so ni go hlamula shoot so leswi mega show wutsangi na pfumelele mpfumeleki ngopfu. Okay, aswindla swo vanhu vo tala ve na nhloko yikulu mfanele hleketa ku mfanele hlamule vanhu swivutiso anfanele ri profeta na swi xivutiso lexi mi ta xi vutisa mara lexi nga mi byelaka xona i ku what did it from is in good hands. Nga vulavula na leswin'wana na swin'wana ni nge compare timanga na cheese cheese is more refined
timakatala ku kandziwa tala kandziwa na tshemba ku vulavula na n'wina ni mi twisaka se laha aka wa 32 loko mo cheka IDP ya hina mi ta fika mi kuma kun'wana yi nga tsariwa ku establishment of wildlife college. So establishment of wildlife college is having kun'wanyana debate hi yona swinene. Van'wana va vutisa ku lomu ku fambeni hikokwalaho ka yini ku ri hava vuxaka exikarhi ka Kruger National Park na ti-communities leti nga kusuhana na Kruger National Park. Naswona ivi hina hi hlamusela ku haphela ku fana na mina van'wana wa mina a vona nyana i nyama a nga hleketi ku yi hlayisiwa without ku voniwa hi munhu a taka le Germany, India kumbe America wo nyama. Ene loko a vona Kruger a nga vona sweswi xi n'wi tumbuluxela ku mintirho u vona swilo leswi xi n'wi loko swa ha ri swo tshuka swi phohla a nga ta kuma nyama. So ku hava vuxaka because vanhu va ka hina a va dyondzisiwi hi mhaka ya nkoka wa hambana na swiharhi. So loko mi cheka ku leha ka Kruger National Park leswi yi nga lehisa swona ku sukusela kwala Limpopo ya fika le Mpumalanga 20% ya yona yi le kwihi yi le Mpumalanga, 80% ya yona yi le Limpopo. So advantage ya Mpumalanga yi na ti-college ti-2 yi nga ku sweswi yi busy na ku tumbuluxa yona. Ti-college leti yi ti endla yi humesa swidyondzeki leswi tivanaku na mbango na swiharhi tour guide na swin'wana na swin'wana. So vanhu va produce-iwa le ka 20% va vuya va ta tirha ka 80%. So vasesi wa hina na vabuti wa hina nkarhi wun'wana loko va mintirho va kuma leyi va yi nga fambelana na tidyondzo leti fambelanaka na swa mbango kuma ku ri college. So i ti na xivono xa ku why kwala kusuhani na gate la hi nga tumbuluxi college liya loko vanhu va nga va dyondza swiharhi va ta nyitla va ta huma va ya nghena va ta ti-practicals straight va ri ku swi vonile kusuhani. Ene like ra kona i ku na van'wana hi nge le ku burisani na vona va pfumela ku xivono lexi loko xo humelela xi ta va xi cincile ene va tikomba va ri na ti-financial muscles le ku burisaneni na nkulukumba wa hina comrade Shadrack Maluleke meya va pfumela ku xivono lexiya xi nga cinca area liya ka mina hinkwayo. Ene na hosi Minga ya voxe loko va kha va languta va swi vona ku swi leswi swi fambelana na leswi va nga tshama va na xivono xa ku ma swi tiva ku ri loko ma ha ku nghena ma Kruger ku na xindhawana lexa xi chika swihahampfhuka xi tirhisiwa hi South African National Defence Force khale leti ma ha ku nghena kwala kusuhani na gede loko mi jikela ka voko ro dya mavuswa hayi le ro khoma nyama loko mi ku enyana mi ku ta kuma ku na airstrip xi nga kokwana. So loko va kha va hlamusela na vona va vona xin'wana lexi a xi ta pfuna ngopfu a va ta ngiwa na tihotela lava lava ku vhakacha va suka ndyangwini va ta chekela kona kwalaya. So hi busy ko hi ku ma swi tiva Sithole va ri loko Xikwembu xi sweka a ku vona ku musi swo tala leswi swi nga endleka swi humelela swin'wanyana vanhu vo fika va va surprised se ku na college lawa se va sungula ku swi te njhani. Se mara hina xivono xa ku vanhu va ka hina mhaka va le kusuhani na Kruger a yi va tumbuluxeli mintirho na vona ene yo Kruger sweswi hi nga sungula timigingiriko hi na vuxaka bya kahle swinene na loko ku va na ti-meeting va hi vitana loko ku va na swin'wana na swin'wana va hi vitana kombisana ku nga tumbuluxiwa njhani mintirho leyi nga kumbaka vantshwa. So yi se kongome kun'wanyana kongome kun'wana vanhu va ngo vulavula ntsena va ku hayi loko hi wu teka mfumo lowuya hi ta meka sure va nga wu kumi a ni ti kota ku teka kwihi mara hi na xivono hina hi masipala wa khorwisa vanhu kana ku busy swinene na vutomi. A ni sure a hi xihundla ku masipala loko u kume ti-award to tala u ta ma tirhisela manene ma mahla malembe manharhu ku landzelelana. Loko va ta ku chekiwa ku mali yi tirhile swa tikomba ku ri so we are well led administratively and politically. Kahle swinene we are well led. We are so super fine with the current leadership. Do you have anything you need to add out? Maybe just so thank you for giving me that thought. Even if
I wish vanhu va nga swi twa tlhela va swi twisisa leswi ala ka ground swi tirhisiwaka swona. As much as you said ku ri vanhu lava va nga le kule hi rhandza ku complaina mara a hi hina hi nge le ku tweni ka ku va va haleni. Ya ku nga va ku ri na swin'wanyana leswi na loko swo ka swi nga humeleli mara leswi swi nga le ka target ku ri ku nga ha va ku ri na swilo leswi mi nge le ku swi planning mi nga ha swi achievaka. Ya leswi mina ni lona ngopfu hi xona ku fanekele xi humelela hi lexi xa Wildlife College. Leswi swin'wanyana swa ku xota ka mati electricity loko swi ta ku ta ku swi project-ani phela leswi loko gezi ri ta tumbuluxa switirhwana switsongo vanhu va tirha va nyamalala ku va ku kula ku ngheziwa mati vanhu va tirha va nyamalala mara college loko yo dzimiwa yi nyika vanhu vutivi lebyi va nga ta hanya byona na laha ku nga heriki ene na yona yi nge pfali mhaka ku a yi nge makeriku yi makeriwa hi mhaka ku i mhaka ya time ya mukhaselo wo karhi loko yi hela ku ta sa ku hundzuka apuve na nkarhi na college xikolo ka tshama ku xikolo tshama xikolo lexi ni nga dyondza ka xona n'wini xa ha ri xikolo lexi nga dyondza vakokwana Fairfoot xa ha ri xikolo xi nga nghena vo Mandela xa ha ri xikolo a xi za xi cinca so loko za xi dzima xi ta tisa ku cinca hi ku tisa vutivi ka vanhu so loko va kota ku fikelela sweswo na ku va ndhawu leyi hi nga le ka yona sweswo yi dume hi ku na vanhu va yivaku tihomu va ti crossa through the National Park ya Mozambique. A hi ri ku tirhana na case ya kona sweswi ku na for the past 3 years ku na almost 3,000 ya tihomu ti nga yiviwa na more than 300 cases ti nga pfuriwa leti ta tihomu leti ti yiviwa tin'wana va yiva ti ya Mozambique tin'wana van'wana va yiva va dlaya kwale van'wana switandini leswi swi chavisaka swinene khale swi nga endlewi a ni va khale ngopfu mara na swi tiva ku vatsonga vo tshama kutsongo xa munhu a ku ri khodi leyi a yi tirhisa na loko wo suka u nga khiyangi movha u siyi mali a hi ku vitana ku a mi khiyangi movha ene loko ku ri na xihoma xitulu a hi nga teki swilo swa munhu ndhavuko wa hina a ti ku leswi nga le ku ndleka sweswi swi huma kwihi hambi hi swi kuma kwihi mara lexi a ni xi vona hi mhaka ya swona i ku swilo leswi swi nga tisa ku cinca mhaka ku imagine just along the fence ya Kruger National Park ka matiyelo ku fika laha u kuma ku ri na tihotela timaketeriwile swo boha kwihi tihomu leti yiviwaka ti nge swi koti ku crossa tihotela swo boha so hina hinkwenu hala ku nge setela le ku xanisekeni makhaselala hinkwavo kusuka ka Sithole lebyi va 31 lava va le Sasalamani ongo hi set free swin'wana na wa va tlele mhaka ku va ni ti-case to tala ti vola police station na vafuwi vo hlaya loko va nga kumi moyeni mhaka ya network Sasalamani yi tshama yi ri kona va fanele kulukumba loyi ya vavo le ku laveni ka Chauke kumbe ku hlangana so you see issue ya vafuwi yi le ku vaviseni swinene and hina hi ri makhanselani hina ve ku va sapota hi tindlela hinkwato mhaka ku loko mo cheka sweswi mabindzu hinkwavo lama nga kona laha matikoxikaya mo tala se ma operatiwa hi vanhu vo tala le handle swiphaza leswi mi xavaka swona swa vanhu va le handle ti-bottle stores se mi xavaka vona na byala vandla bya ti-fake swin'wana ku kahlekahle se ku sakatsana va teke miplomboti naswona se tihomu ta ka hina ti nge le ku yiveteriweni ntsena rifuwo leriya va nga yisa vana xikolweni hi rona malembe tano nkarhi wun'wana loko lovoriwa vana phela loko fike homu ka Sithole a ya ka Sithole va nga yi xava va ka hlongwane va ku ku na mucato ka hina kumbe van'wana va ku ku na nkosi ka hina hi kombe ku xaviseriwa homu so hina tanihi makhaselani hi le ku ringeteni ka ku seketela vafuwi lava hina van'wana va khalabya swa tika ku pfuka nampundzu ku pfalele tihomu ta 26 u kuma ku yiviwe 20 ku se marhole masikisi wa swi vona ku munhu loyi u hanya mhaka xikwembu xi swi laveni ku a hanya mara a va tsakangi mara hina swiphiqo swo hlaya swinene swa crime halawa and hi nge swi soli ngopfu ku swi humelela hina hi mhaka ku hina hi tshame hi vandekana na tiko ra Mozambique na Zimbabwe and vakokwa wa hina loko va tsutsuma nyimpi va tsutsumi va ta ku hanya so na vafowethu va hina va ha swi kota ku khuphuka hala va fika va pfumala swondla swona va vona xivala xa un'wana munhu va vona nga ku va nga ta pfumala swona so a hi lavangi ku hindla yi va toyitoyi mara va ta ku makhaselana se va rhangela nyimpi ya xenophobia mara bizi swinene na le Mozambique na hina ya vulavurisana na mfumo wa le Mozambique hi kombeta ku a phela n'wina mi xava Sasalamani swakudya
so mi nge hlemi ta yivelana loko wo tshama kahle mi ta vula ku mi nga ha ti ku xaveni hala Afrika-Dzonga naswona loko swi ta ka mhaka ya youth ku na mhaka ya ti-Wi-Fi like the free Wi-Fi ku ri vanhu va kota ku connecta sweswi ku na ti-cellphone ku na yini this interview yi le ka YouTube ku nga va ku ri na swin'wanyana swo fana na sweswi mi nga ta spreadisa around the communities kumbe ya ntirho wa makhanselara ku gongota va gongota na lomu ti va ta kota ma tipulaki ti tshuka ti ku joni va chat ti so ku kolomu ka rin'wana van'wana a hi gongoti va ku va ta hi koneketela ti-free Wi-Fi loko hi na network kahle so mara na ta tlhela ni vula swin'wanyana hi lava ku tlhela hi tsundzuxa vantshwa ku loko va tshuka va va na tidata or data loko va swi vula kahle a va yi tirhisi ku gugula information leyi nga va pfunaka hi mhaka ku kun'wanyani hi ri varhangeri loko hi fika hi tshama ka ti-interview swa nyumisa nyana mi kuma ku ku na question yin'wana yi nga hi vava swinene hi ri makhanselara hinkwenu vanhu va fika va vutisa ku hi nyike 3 years of government nhlamulo leyi nga huma laha nchaku yi vula mhaka un'we ta vhe a swi twa ku mina vula yini mara hi mhaka ku a ni vulangi vito ni to vula ku munhu a fika ku ANC EFF na DA a swi hi tsakisangi hi makhanselara hi ze hi khoma na meeting lowu nga teka na tiawara ku hi nga endla yini ku vantshwa loko va kuma ti-data a va tele ku gugula information va cheka ku mfumo wu fumisa ku yini va secha swilo hinkwaswo va dyondzeka hi mhaka mi kuma vanhu va khome tifoni va kha va tsalatsala ka Facebook va ku hereliwa va nhloko va ku setfiriwa va mandlazi va makhanselara va le saleni ku ri va hi chengele leswi va swi endlaka a ni mi ta mi swi vonile sweswi va kha va ku i December sweswi vana va sala na makhanselara ni n'wi votiki n'wi tshemba mara swi hi pfuna yini and I know it's a joke social media can make you laugh can make you angry and so on mara well if u teka nkarhi wa ha tsala sweswi ku vana ya va siya na makhanselara hi n'wi votiki ku n'wi rhandza I don't have a problem ni nga sala na vona a na mina vanhu ni nga sala na vona mara wehe tsala ku sweswi loko u kota ku xivutiso ku chela support yourself u ta swi kota ku swi hlamusela kahle na wehe ku vutisa swin'wanyana swo fambana na ti-question leti ta toloveta va chukeli principles u ta swi kota ku tivula so nkarhi lowu nga wu spenda wa ha tsala ku va na hi ta va siyela makhanselara wa nge hlangangi va chukeli principles naswona so swa hi vavisa hi makhanselara ku ri loko mi vo yi nyuhela a hi mali mbitsi ya ku nkarhi wun'wanyani ha swi navela ku nghena eka byongo bya vanhu hi va nyika information leyi nga na yo and loko va vitana tihlekeletani a va ti va tala ku va la ku thoriwa va hleketani leti nkarhi wun'we kuma ku hi ti vitanela ku vanhu ta dyondzisa ku leswi na leswi endliwa yini hi swona sweswi endliwa so a va ti mara well katsongo loko se munhu a kha tshunela kusuhana vanhu va hlamusela n'wana wa office reality because vusiwana veri i xidyondzisi xa ndhuma loko se munhu a hlangana na vusiwana byi n'wi kombeta swin'wana na swin'wana swi twa ku se ni lava tirho hi ku luma a tshinelaka ku aka makhanselara leswi na leswi endlisiwaku yini and then one other thing hi nga specialize ku ri xona hala ka area ya hina i ku hina every January ku katsa na yin'wana loko vana va nga pasa kahle hi make sure ku va rhwala timovha ta hina va yisa yunivhesiti ya va pfuna ku ri va rejistariwa fika mi va hakelela for registration va ya ka ti-career guide kun'wana va fika va pfuniwa va za va registara na sweswi a ku ri ku ni mhaka leyi mhaka ya Wi-Fi sweswi a ku ri na hina a hi teka ti-laptop na information ya va pfuna ku van'wana va senda information va pfuna ku registara eswikolweni swo hambanahambana so xivono xa hina i ku ndhawu leyi tshamaka ka yona ku ve na swidyondzeki and loko ni ku swidyondzeki swa mbala loko na swidyondzeki leswi nga ta pfuna tiko mara tiva singela swidyondzeki swa mbala hi loko ma ku dyondzeki madyondza yi pfuna yi ntsena a ri one na stata yi n'wi pfuna vana yi n'wi pfuna so wa swo ku mbala Okay guys, that was easy on it. Today I was chilling with the councillor of Ward 32. Yeah, for Ward 32, Gezane Henry Chauke. Yeah. So young people, let's go and register to vote, guys. Let's go and vote.
matimba malika hina, we are the one who are holding the future of tomorrow. So loko hinga nani bayisala vele kulinda abantu babulala emakhwiri hina ifanele la the 6 pack so sikhala bzana leswi kufanele kungena hina ka power itsutsuma na yona so ayifambe ni ya register ku voter kota ku voter yeah man so tala ha to tshama na bona hansi after loko ti election ta va kona because va vulavula timhaka to ANC yi nga wina hi vo 60% or above hi leswi vanhu yi nga va tirhelisa swona na leswi yi nge le ku tirhiseni swona beside this Mr. Vanhu va ri ku vulavuleni handle ya ha ri ku tirheni matimba so hi ta tshama hansi na vona after the election hi va hi ri na burisana so to me it was easy on Sithole. Stay tuned. Boom.